Assam Hills Small Industries Development Corporation pen hotel pen resort kangpu pen pothot keng kam kimi kachejor. Team Difu Town Committee pen Difu Alang Roy ke pang thera sai ke deng. Difu Lamding Road Karbi Bhaktam Trust along Pithening Rekarchu. Kardom Karbi Prime Time along Penili Virabun Krupi non beer tank pen Arjekta Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Difu Manja ke damatawar arai dilaji kanch asahem along hotel pen resort impusi ken kamakimi chejor pontu. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Difu Manja ke damatawar dilaji arai long ke do kanch asahem along hotel pen resort impusi ken kamakimi chejor pontu. Assam Circle Hills Area Development Commissioner Anwar Uddin Chaudhary Karbi Anglo rong supi Difu rong supi nang sunsi laso ke joy ke lang abang kubang phiaphan ke do ke thaga poha impusi AHSIDC ka project thurjia phan Assam Sarkar pen kai keta kerabang hap khindang ri budalangli lampi chipiteka prothom sauk enuga jibilak undertaking bilak ase public sector bilak bahut jagate amna dekha paise bilak sob obostha beya hoy ase kunba manwe initiative lobo laibo ইয়াতে সাক আমাৰ লেকটে যিজন এতিয়া কারেন্ট এমডি তেওঁ এটা ব্যক্তিগত পার্সোনাল ইনিশিয়েটিভ ওনারশিপ এটা লৈছে কাৰণ আজি ইমান ডেভেলপ এটা হৈছে মানে এবাৰ বহি যোৱাৰ পিছত এটো ৰিভাইভ কৰা ইজ ভেৰি ডিফিকাল্ট নট ইজি কিন্তু দেখাতে ৰিভাইভ কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টৰ সাপোৰ্টটো সদায় আছে প্ৰতি বছৰ সাপোৰ্ট দিয়া হয় আৰু এতিয়া মানে কি আলটিমেটলি হৈছে কি যিবিলাক পাব্লিক সেক্টৰ আন্ডাৰটেকিং তেওঁলোকে নিজৰ ইনভলভমেন্ট দি নিজৰ ইনকাম সোৰ্স দি আগুৱাই যাব আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ সাপোৰ্ট সদায় থাকে এই প্ৰতি বছৰ দিয়া হয় সাপোৰ্ট দিয়া হয় সো গটিকে সাপোৰ্টটো আছে আৰু এটা তেওঁলোক এডভান্স হৈ গৈ আছে প্ৰতি বছৰ ইমপ্ৰুভমেন্ট হৈ আছে এন্ড টুডে ইজ এন এক্সাম্পল ইগনাউন মল ওপেনিং কৰিলে আজি সব ৰিসৰ্ট ওপেনিং কৰিলে আগবাঢ়ি গৈ আছে ইমপ্ৰুভমেন্ট হৈ আছে গটিকে আমি আশা কৰিছো আৰু ফাৰ্দাৰ ইমপ্ৰুভমেন্ট হ'ব আৰু ফাণ্ডৰ প্ৰবলেম হয় কি ফাণ্ডত যেতিয়া ফাণ্ড ইউটিলাইজ কৰি শেষ কৰিব আৰু ফাণ্ড আহি যায় কিন্তু ফাণ্ড ইউটিলাইজ কৰোতে সময় লাগে তো কাৰণ এটো ৰিভাইভ কৰি আছে এটা ৰিভাইভ কৰি যেতিয়া আৰু ফাণ্ড বিলা ইউটিলাইজ কৰিব আৰু এসেট বিলাক বনাব যেতিয়া আৰু সাপোৰ্ট আহি থাকিব Alang puthot ningje thulong AHSIDC Managing Director Thonsing Lekthe kabor ia joksi akimesai puthot thek thulong lo Lekthe sangho mithanga khia dapi pukama thapen Kormat Industry ke baching thur thek ke Assam Sarkar pen anke Rabom Jibuda Commissioner Chaudhary pen ningje thul Difurong Supia Pan Abolon pen Rupamumang Kipia long Pachton si Difu Town Committee pen thang sirkep ani Difu Alang Roy ke pang theramo dengpon Tower sai me pen chenglok kidu kithaga hem sorkari sai kam sai hem rong supi hichikulat nampi namdur la pen langroi langjeng anta ingtir nang ji puak kemang pen thang sirkep ani Difu Alang Roy kapang tiramo ki klem kapang chengpon Tum CM sir Karbi Anglong Paklar Urban Development Logot la Difu Town Apen Langroy Paklar Bomolong Asap u cerap dune hisab lo la pen la bangkeni tum town committee pensi cipati pi ponsi pen dak itum ward la itum ward long beta bahini bang thoma bangke posan cerap dun pasinon pan ningkan bene theklong lo langroy long uluthin ka dogawi kewa tap du pasinil tum town committee hin pen la notice pipo la town dukan apente dak du tum ulthina bor gebar keter gebar la pen haso hem la latrine pipe ka dogawi langroy long pali hai bang nil tum khangi ba te bonjo khan ini kali ke office abe ini tolong bong notice pipo pen la dak ni tum fine town committee alam khote gote fine talason biji bana
bori ko nang litum pini la non bang ke pini ani siwat bang tiga do ke konthir lam ide ma sita pini apodu lang pinta non ta ho ladak pen non penan ke ding ajak litum la pangthir lo 200 meter bakla se pangthir lo la pente kuat thak ka dola a victim mane achik lutin hafta tin la sonsi program deng bon di pulo tika cinema huradung ingchin adolong arum pen kapang cheng langroi kapang tir amualong team di pu town committee mai pu rakro dun mai pu mira disopi ward tina commissioner apen engineer chokamar atum chetong dun ward commissioner atum di pu rong sopia hitia longta karkokar phek pen kapang tir asai dengpon Karbi Bhaktitam Trust Pen Thang ni Pioneer Cap Pen Sir Cap Arnian Ninia Parman Ninkane Segaphan Pithe Ningre Karchur Difulam Ding Kacheleng Atawar Pia Dung Kedo Karbi Bhaktitam Trust along Kipaman Pona Birta Kadnis Usa Hemalong Birta Nangle Karbi Bhaktitam Trust Pen Pithening Rekar Cholake Karbi Anglong Angkang along Koson Sikedam Tangan Ingkan Son Thak Thak Pining Ningkan Lethota Karbi Anglong Angkang Monsam and Kedolong Jiapan Pithening Rekar Choasai Dengpon Logosi Ambika Tok BP Bamun Pi Ning Meben Pachini Ilitum Karbi Kurpo Apan Hempu asaba phong nang GP araje amumang nang GP kela bong krok bong chin henlo asinili tum ningkan isiang bong along pleng lotang tela Karbi Kurpo Parman la bong chin bong krok along hempu along kiduk kisung ningri ninglak Karbi longri adang do anak kisung ke boy hempu apan kacit handun asi hempu pan chuning ri dun thula henlo peneng aningkan me et nang ji me phun nang ji Karbi longri Karbi longpat Karbi Kurpo Karba Kurpo Simi et nang ji pusini litum la hempu ke Karbi along asap apong nang cetekang ceng araje la henlo amumang la henlo sida karjong dolo harchi dolo puning cethe sini litum Karbi Bhaktitam Trust Pen litum ke asi chardom charchu ponlo Namalam Sapor Pan Birta Moingtam Poniksina Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nangina chusir ham tamle inisu. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap cing sok taun elo. Nang cucut bu. Cepaking dan lo mati. Tangkalam lo ti oi cepaking cita. Matahari. Lo nalong Karbi beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma konat lo lake. Di foi lo Iron Bridge adung rong supia long ke cengsi sopin so la pesor lo tu kapamada dim lo. Kalang ma. Kalang lo, kecengsi sopin so la pensor lo pan kapamada dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum ladak, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off, hey hui long ponikti. Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rong Karbi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong napadari pinpin ang humrig mo. Please step in Rose Gold, a newly opened beauty parlor, one step to the world of fashion. All kind of facilities are available here, such as hair spa, bleaching, makeup, pedicure and manicure, hair perming, straightening, body spa, facial, threading, waxing, etc.
For more information, please contact 6001 863 460. Rose Gold, a newly opened beauty parlor, first floor, Cakes Legacy Building, Main Market, Diffu. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dinamo Piputhot Birtalong Wangthulo. Assam along India Prime Minister Narendra Modi nang kisuna pathak Diffu Karbi along Citizenship Amendment Bill 2016 pathak ke khamkhe chepaklang dun ang thek thang ni phai sirkep ani India Prime Minister Narendra Modi amepi meke kai asai kedeng. Citizenship Amendment Bill 2016 kachetok papai kritik ke Assam long ria long ke BJP government mate Narendra Modi kacharia government of Handim long pakethe pusi Sorjun Han Sepen minje সরকার সিদ্ধান্ত লৈছে যে অবৈধ বাংলাদেশী ক্ষেত্ৰত অসমত গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত জাতি ব্যৱস্থা তেতিয়াৰ পৰা সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰতিবাদ চলি আছে আজিয়ে যিহেতু নৰেন্দ্ৰ মোদী যোৱাকালি অসমত নামিছে তাৰ লগে আমি আজিয়ে কৰা হৈছে লগত একেলগে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু হুকিয়ানি দিছোঁ তেখেত যদি অসমৰ মানুহ পক্ষত আছে তেনে আজি সমাৱেশত তেখেতে ঘোষণা কৰিছে নাগৰিকতা সংশোধনী বিধেয়ক 2016 বাতিল কৰিম বুলি তেখেতে আজি সমাৱেশত কৈ দিয়ক শুনি ৰাইছে যদিহে তেখেতে আজি সমাৱেশত পক্ষত হয় কেন্দ্ৰ চৰকাৰে দিয়কে আমাৰ এইটো বিল নালাগে Number 24 Deopani MSC constituency angkang Arlopenan Karbi arong along government pen kipi ahemso Prime Minister Awas Yojana Gramin Madethi pen PM AYG ahem kikim nonata patante det pasi Deopani VDC chairman Sanjit Lekhe pen nilitum kani sa pherang kiaphan thang ni phainer kep ani kipachinia birta kani sa hempi along birta nang pale Bokojan Development Block pen Surihinida Crate Rock aning kan kikim kirang pon PM AYG ahem so mokha pining Surihinida Crate sir kep aning kanata patang thek thedet Pupen Adiman Humri Dam Silang Damlo Kamuri Dam Pen Kithek Damlong Ahok Ta Hok Surihinida Crate Rock aning kan pen pini arniata kipatagon eret laki manghumeme alam binong Ate Bokojan Development Block atum pen Hadak ang thek kipaklang pon laki tang thailu pusi report ang song kipali pusi video JE lapen gram seva katum alam klanglo Lasila puson Bokojan Development Block atum Kacuma thala ke rat lapen government atuma phanta kipachupai atum lasi lasona atuma phan government atum langding puma Jong silason langding pulote lake chubaya government mandate lo BJP government tumke Halapu rong pen lamke klang abangi BJP mate VDC chairman atum si tangka chuetsi ahem tangte det lo pasi akoipi chita ahok pet alama bangki ladak ke VDC chairman atum thangta chipari deng dun long le lapen chini ni laki kado kawianta block atum si angton pen chipari deng side Anpleng lo sida kam na bang chiklem kelang kam na tanang klem kelang klem pu bomma bang bedal la bang so kam ki or komane gram sevok jai tum ke chini manali gram sevok pakai chini tala ji tum pan pe ni chini gram sevok men bang ko ne raju bugali ma raju non nali ke chairman lo nali ko pilo la bang so hem tang tere ke puthak ki puji kang tung kanini kang tung la lo la sinilhin pen kanini kang tung mate ipu kang tung bang ke la lo la PMAYG Pradhan Mantri Awas Yojana pu la bang so hem nile tum non ke dobom BJP government pen sipi pon lo aso pipon dat pen in Ladakh ini dah nang nangke derbar terona hem sitame alang litum sitame long dun no labang so hem lasi ke sanction mate poisa first installment ke November achiklo 2017 aning kansi 8 tarik nerke bani silang litum poisa ulai pon lo first installment abang ke aso ulai pon det pen hawalan claim lo hawal claim det pen aphi alang litum puthot second installment atangka sitame en ponelo second installment bang kado even 70,000 na tangka en pondet pen sidami piniar ni jan sidami cikloyon tro si cikloyon nerket lengrok sidami hormura nang paklo ke lapen mistri nang toite pen kambang cheng cedet nasi langso puthak
alang litum beneficiary mate hem kelong we kabang fu tu nili fan nangi complain ateng pen pini nili mithang wang lo wang ma sia hok lo nang limita arju lo asi asot teng pen pulong te cikloyon troksi cikloyon nerket posa endera pipi posi claim credit ma langso nili abatai gram sewa tumhan hang lo recruit ke nje fans boy fis dami alang litum wangwe de tuna join si nili pini ge mithang Plastik kiduk kilak arat aphan blog utum kipachubai ka chongthui aning chikhaun AC Deobani VDC chairman Sonjit Lekthei Borpathar police station along FIR sitame thangthang ni phai chok siani pidat lopase piota ripton long Karbi prime time biota bangila panskang ton boniklo domi thagme korok